Hallelujah. Ia le tua ne tula o le fiafi. Hallelujah. Haftai le tua ua. Toi maua le nea manoa pasi le lao lao. Ia la mataria fo le tatu por karame pe o na masari ia stop te tasi. Ia aile ia lua le ma por karame. Ia la o te ina le tatu mafutanga se talo ni kuno le fiafi. Mātou te vi ia lava oe le atua lo mātou te maare langi. Ia Yesu. Aftai te le lava le atua i lo walofa. Le wanga le leile o leonga ma lau puipuina. O le vi inga e fo i matu mau ia te oe. Wapale ina whala e ina i oe le atua lo mātou te mai lau vi inga. A wae te tau mao le mea ia te oe lau vi inga. Lau tau singa mo i mātou o lau whanau. Mai lau bartai au se pa ia le nei tūna le fia. Fo i matu mauri we inga ia te oe. Whaftaita maa mo nei lao lao ma nei taimi ua whaawano inga. Nā masa auni ma lau au na whapena fwe ona whaasoa lau upu. I le mātou por karame nei tūna na whia. Ai le ialu loa le mātou por karame e whaia fua pa le awai mai oi tama. Lau wanganga whaamanuia ia te mātou le nei tūna na whia. Ia ilo whaamineanga ia te awa mai se fwoi. Au na. Mire ne afia fi bo pena na mato lua na mapo karami le ngata po ilea pa manuia le sunga ya pasta Michael fa po ina na mato pa manuia ye la fa pena na mai mo mai pa no ina na tu temi fa dongo la u pa manuia te la to pa manuia to no na to loto to no ainga na fa na mai se le ka le sia manu ni tu na fa pa manuia ya sa mo pa pena na whaafonga mai au na topi so se whata poi taulanga a penana mafuta mai de nei tula le whiawhi. Ia ino whaamnianga ia te lato. Pa mangano se mato se mana mato leanga o no o Yesu ke viso le mato li mana mato pa. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Ia le nei tula le whiawhi ia fifia la balanganga whawhiloa ia tu le tatu por karami. Ile nei tula le fiafi le soafa maurungo le tatou li faolo Yesu ke viso. Ave ia lo leo fai masui le sunga o auna por sunga te tai nei. O le mapeno pa felo ia tuai le CKA. Ile nei tula le fiafi mai au kilani New Zealand. Ia te o tau Samoa o malava maroso i pua maua. Malo langi maroro nsa. Hallelujah. Maro for fai o fai ba. Tar tonu lo manuia le fo launga. Ma fa mo moenga uma sa fe ngai fo ni aso fai ba lo fili ma pe o masani ai mai se fa nau ya onga. Le la wa tatu to aulia mai ni tu la le fe. Yo le bi inga na fa fo i tatu to ma le lang. Wa mo fo ne la ko never know. Tatu te fa so ai ni tu la le fe. Ya le fa ngaro ina ya house na sina tonu ba yo ainga. Yes. Mai se tupulanga tarvou, a me se foi lea i so se au na o lea tua lo waso ina le vai o rola. Vai ona mafuta mai so se pata poi taulanga so se tōwini. Vai ona mafuta mai di tātou por karame ni tūna na fiafi. Ia le sofa maurunga ma sofa pere na o le tātou li whaolo Yesu ke viso. Pa whilo i atua di tātou por karame i le ni tūna na fiafi. Ia le toso ona lava leo le tātou por karame mai le vai aso se i mawai. Jesus is the reason na tusi ala wana ngā ruenga pole e. Nana mataupuna e whāna whaipuna e surabilima i nei le rusu malua. Nei tātou te whio sa whaasoa ma tātou taratara no ai foi. Ia peo Yesu le mafuanga. Hallelujah. Ia tarton sa manuia lo whaafunga lava yaso. Yes. I pa ia mai nei yaso. Sa aso fau. Sa taimi fau. O le atua fai me fo. Amen. Tarton sa manuia lo waso nei yaso. Sa whaasosa fili ate oi. Au tarton. Sa e manamalo. Yeah. Amen. Sa e tu maros. Sa e onu sa. Sa e tu mau. Eli manamalo le fili po le li lau langi ate oi. Au tarton. Sa e manamalo lo whatutu nei yaso. Manatua, a e manamalo e le fili. Mai tu mau whatutu. O se achievement po se manamalo sirina. Mo oe i le ni aso. Ia ni taimi ri tu la watu la no le suma para friend para mai. Ia ni tu la fia ia pasta. Tai Matamua. Tai sunga le tai vo le tatu pelo ne fiafi. Mo ne no le leia na o mai an fatu ri ma tu la na ona. Le usi fo ona fo ne fiafi ia vi ele le. Le tonu sa mo le aso se maftanga le lei ma le matanga o fie. Ia e le fera i fo yo tuti mo faiva. Ia le ua fa o fu tatou le taimi o malolonga la fiafi o taimi lea fo lea o to i lunga moena ia ma ti fo lau
likio po la au po la telefoni ia tātou te mafuta whaatasi nei fiafi tonu ia o lo wa tātou iai vai taimi ua tutupu ai mea o le vai taimi e le koe kauwhisiringia kākou po le mea ea to e fio mai e su pe le ai e pea lo whai atu e lo te pokalame e su e ai i lo se tasi po le ale loto le fionga pa ia le atu ai o mata upu o lo whapena o na maia wha aso fia ai tātou le mana o lo na nganga pa ia ina ia vea i pei tā ua ma ta i le lei vea i tā ua ma am pasa o le malo le atua i so se mea e te iai pea na tātou iai fo i le nei fo i ministry ia iai ni na tau fo i le nei ministry na i tātou loa tātou lo whapena na vea ma am pasa o le malo le atua i so se no foanga i so se vaenga e le na o le atunu po na o lo wainga pe na o ai so se mea i ai o ta ua am pasa o le malo le tua fo la lea ia i ta tole me ta o le alofa awa ia o le alofa ia e mawhai ona e alofa i le atua ma e alofa i le tangata ina ia maua i la tau le alofa moni ina ia ola se nganga lua ia ola le tangata ia te ta ua i lau mun mau awana i oti se nganga ia ola le nganga ono le alofa le atua na ola ai tātou ono Iesu Keriso ia ma ia whapena foi ona whaasulu atu le mana malama si wha mai Iesu i lona o so ia oto atu ma whaasulu atu le mana malama aua le kukua le la mepa matu i lalo makawa i le bowl i lalo na laulau ia tu i lunga le meolo ia le tuunga la mepa ina ia susulu atu i whale lava leo ngā foi lea o le tātou whalongolongo i la fiong pa ia le atua i so staimi so se aso ina ia maua i tātou le mano si anga whaleanga anga mai a te ia ina ia tātou a vea au auna pea i le lii se ia o i le aso e to e fio mai ai e foi la le sa moa le atunu pele ia na le o te tau whailo le tātou mta upu mea nei tutupu le lalorangi a toa e ala le mafua o le tutupu o Iesu Keriso tutupu vanvenga o no Iesu maroro tangata mai o lato maiti ngā o Iesu tali o lato maraonga whabitoa o no Iesu awa foilane i ngano Samoa le atunu pele e a whaina foilo tātou o langa au auna o no Iesu fasiotia fo i tātou malama i tātou e fili ona o Iesu walawa nei o tātou manatu tātou te alo ese manei mea tutupu le ai e whamai Iesu o le muli atu i a te ia iai mea e tutupu whamai a tātou atu amor sa taulo ma muli atu i a te ia ma Iesu o se whaasaunga le muina lo na ola e mau ia a se fa maulo na ola ona o Iesu e maua ia me foi la sa mo la tunu pele ai se mafuanga nei mea uma tupu le langi a toa tonu ainga tonu nu tonu ekalesia tātou te loa o Iesu o le mafuanga ma o ia fo i lea o le tali o tātou mlaonga pe ana tātou iai tusi faitau mai as fulu tu lima su lua se o lusifulu lo iai la se upu fa pea fa matua iai matau la i le tātou ma fofonga fo ne fiafi lo maua fai posfulu iwa mai o tali atu pe telu ma Ioane o fa pe atu ia te ilato pe tonu luma o le atua le ma fa longo ia te auto ai ma te le fa longo i le atua ina fili ia auto o si maulea o mai e ne fiafi ma fa autu ina fa pea e sidi ane fa longo i le atua ai se ala no ia le mafuanga o mea uma le valauina lo soifua mo le maola le ne fiafi e sili ane tātou fa longo i le atua te lo taimi e pifolinga mai o kako e hanu le remote se longa e omi mai e resi le remote o nga fuka mingoi lea pifolinga le remote o TV ai le o tātou e tai mai e le nganga pa ia o le atua ma o ia fo i le tau na tātou wha longo ia i le tele o taimi
te lo Samoa na tunu pele ke leo lo iai nei le larolangi a le le tatou whaalongo i le atua e iu na se e atu maali e kua kako i leo ia kako ki whaalongo i le larolangi nei ma mea lo tutupu le larolangi nei me voi le whafta i le atua na whionga pa ia o le tala nei le tau whailo ai o le tala le nei lava e vane ma soe lava li ia o le a whawhewhea o na tūl ka ngaka ngei ma savali e sapiri le mana o ai sa whaia i Ioane ma Petelu le nei wha manolonga o le ingoa o ai o le a le mafua anga ua whapena o na savali e ka ngaka ngei ma saula malu ma vivi i le atua o ngai le mafua anga lua wa kakau foi o ngā muka le mea oro pisa o ela wali i e lu oi Ioane a Petelu langa le ua ese le alu le tala le e sea wa vai aku ia le ai mai se la o si kaulanga le foi kaulanga sili ma le nuu wa vai aku wa sawa le tala inga o le suafa Yesu tonu le nuu me vona le ka ke fa vai le ngai vai kaimi pe ona fai atu fo ia ma fa tuanga fo le telo taimi a kele angi me ka kalango ia Yesu mo no malo o isi bea ia reduce lalo langa ele mo se vi ingo le tua e nga o le vesi o kako ai a tele no tato a tala no ia Yesu malona malo o te fai atu Samoa o kako ni tangata manu malo e u ia ina tato ui i fai ngatama ni puapuanga ni mea o lo tato savalinga ai tato te manu malo lava ono Yesu me foi la fa tu inel ni vai taimi ina ni fo imta upulo tato atu a Yesu le mafuanga o Yesu le mafuanga Jesus is the reason me foi la le fa mai ila wali ia oi e sidi le mafa longo ia o kope sidi le mafa longo ile atua ia fa masino o to ane vai o le o savali pipili ane vai mai o halu pipili ma moni mau ma oso ma vivi ile manu le atua le ana le si mene ko manga oi ai ono tatou lava o lo tatou fili o lo tamu fai pe lama i kako ina ia wha mutaria lo tatou tau tala ia Yesu malona malo ai maise le suafa e sili atu i ngoa maro ia i la me fo la sa bola tunu pele ia la pela pa le lefiafi tatou tala no pe ma tatou tu ina tu pe le tua lana upu le leina i hola i tato i sosta. Ia lau sunga le te ta. E le maa ngai le mele. Awa a kako wha pasia le mele. Wha mai matua le pik wha matua i kako karangoanga ni e fiafi. E sili le tato wha longo i le atua. E sili. E le wha pelonga lua, pelonga kolo. Ai e sili le tato wha longo pe i le atua. Malana tai. Taua i le mele. Lango kele leo e laulangi ni fen. Kilo ngi le laulangi ma leo ese. E makua e fa se ngai kako. O leo foi leo ia ngi laulangi Samoa la tunu pele ia. E ni te tau fail, tu lo Samoa la tunu pele ia mau. O le kele yo leo. O leo fo ia. E o ai kako me ka ole. O le mas ia simale. Marco ya lui kuolo langa ongo kele o leolo la sunga ma ngia le voi ka ku kala ngol vai asolea ma sunga foi il fai mangalia ya por missionario foi ka ku ma fuka nga vai aso ai le matua sa ka ku kala ngol ma ele ai sei singoa i lalo langi ni e ma fai ona fa ola ina ai tato ya wana ole suafo Yesu ya Isa ka ku kala ngoe le vai asolea le faunga le tua sa tato falongo le mo mau fo ia le missionary me America Samoa o ila le ka ke loa e ole tua na te vava ai masaili ka ngaka ki fatua tuaina e au mai e ana me alofa au wa le tato nga luenga fai ma le tato nga lue le tua malona malo wa me mo ia Samoa a ser ka ko falong ia ese se fo me la fai a ser da to falongo ia
o le ai le ai fo i sei unga o mea malava kako ki wha moe moe e mi ele li pio ngā se koe wha makari aku le kako kusi nge fiafi ia e marol mafuta mai marol pasoa pasta Matamua via vale de faso ni tula le fia e sere mali o le tula I ma le story le usa pere me nga aim Jesus is the reason yeah ona o le mera te vai atu ai usa pere manga nga o ka ngaka e point o Yesu ke visol ma fu le va venga yeah pere mena le wa tene na tupu nei ona po le soi fuanga do tato wo lai ma tato wa e tupu langa do e taimi nei ma le tavilinga o le olanga ma le sawa le olanga do e taimi nei pe u fa ngalo ngalo le sua forta to di fa o Yesu ke viso a pe wo mana o tangata ingati fa o ta pe wa o na fa ya o ma fuanga anga le ya wele o tala le ida ale manai le tali a pete un to tali lunga ile fai puna sfur fa mai ile fai po valu vamos o termino na peta wina fa mai a fa pe fa masino ina ma ua ile nga lo fa na fa yeah ile fa malo longa tanga tama ile o mafu ai fo yo na malo lo tanga tama ile yo to lo o le swafo Yesu ke viso nga sa una fai po sfur mai le fai po valu la to peta wina tu na to fo de kiki ai kua ngai ya vone ka mau ese idea ile meret mak tau fai fa so to de fefini Jesus is the reason mana no fai po valu ona fai atu le pe tau ya te ilato I tumu o ia ile nganga pa ia o to wali o le nu ma to ino Israel pai pai bo me a fai e fa masino ina I ma ua I le nei aso I le alofa ua fai ai I le tangata ma po le ua malo lo ai o ia pai pula I espulu ia I loa e o tau uma a toa ma le nu uma o Israel o le suwafa o Yesu ke viso le Nasareta o le na fa sa tauina e o tau o le ua toe tu fa tu ina ele atua nai le woti o ia lava tu mai ai le nei tangata ua malo lo yo to na o malo lo yo to si le winga le mera tau pai pa so atu ai ko ilo ni tangata ne afia a fai wa suia o tatu o langa me lo langa tuai po lau savalinga wa ele suinga lau savalinga it is not because of someone else o Yesu ke viso o Yesu ke viso le taimi wa e talia I lo Yesu ke viso ave marimo fa o nana tu suia I lo savalinga suia lo langa wele toi faia me sa I faia wele toi savali e pe lo savali sa e savali mo muai wa ese wa fa fo wina lo tangata amen hallelujah wa mata na vai mata ngata e wa ese suia lo so amen hallelujah aisia e moni o savalinga na sau po savalinga na fa alongo ai tono de kalesia polo fa ola tanga na happen mala wala nga fa no se la uma no radio you know could be anywhere any place ma walo fa ola tanga but it's because of Jesus pelas fa manatu mo ai awani ngalo ya to de tato di Yesu Kristo ona ole wa fa taula ir fa upule fa pe mai ai e awani to tau tala o lua le ngone I think that is verse ina verse le ina fai tau le verse sufitu ne fa mai ai pe ia so ia lava le toi tau tala I se tasi tangata ile nai ngoa ne la wona fa autu at fa pe si le la fa longo o ele si don fa longo fa longo ya to pe si don ma fa longo ile atua onga le ne kom fa ka e ka au fi de mo de onga le fa longo me it's a miracle in this name wadu luma so le ko ngumi I fa me so ma ka utia ke le mena ku po ngi ka utia ke le ba venga le ala ku me o ka fo o yo nem pe tu ka ka fa maro lo ngi ya le mo
So, wai me no tupungi. Kero masalo e whapena au mātātou. E le taimi o tātou tū mai le tūlanga lea. O sui foi le vai o tangata. O sui foi le viu o tangata ia ti tātou. Amen. E sui foi le vai o tangata ia pasta, sui foi le vai o tangata ia tia. Ona whapela ia so. Kakara mo kwa lianga, kakara ia so. Kakara mo lebanga ma. Kakara mo lebanga, you know, they're still carrying a background. But no way sui. Nela way kui. So the time when it's only out there, Jesus is the reason. But I want to ngalo foi ante o ia tu maro si bale o Yesu ke biso ya. Ele sui ya wa. Tele no funo mona sui. Tele no funo mona savali le. Le savali ngalo o savali. The reason why na ufilfilia o Yesu ke biso. Hallelujah. Tele foi bo tele na suia wala. Wele to tusalo tangata pe on masali ai. O fou foi le vai tangata ia te oi. Ai awane nalo na fai lo hatu I tangata o Yesu ke biso. Na suia. To ana beta ta o swafa na Yesu ke biso. Yes. Hallelujah. Ona we vai ni le vai tau ta to volai ma me o ta to ai lu mo suso ni. To ai fa ngalo al swafa Yesu ke biso. But many people come and they claim in this name. Yeah. Kere foi kaka wa teaching how ai faonga se ni swafa Yesu ke biso e kon fai e peo mai la ko ka ko ngare kua al fa malo se por kala me mo oi tu malo tau fi mau lo fa tu na wo yan ma tuanga tau ta o Yesu ke biso e makua tau tau no le ya pas after o me le wo ngi pasale ye ungo yonen pete o le wo ka un faia le pulenga ri fai pule mangu a ko le Jerusalem e fai se mea inga ia fa muka ai le ko kalango so o man ko e o man ko tala pete le mo yoane o le soafa le po le ingo Yesu ina langa le fai mai wo to tele tangata e le liu ia Yesu ma o fa ola ina ila to mata tu te tonu ia Yesu Nazareth ma le me foi la le wala ko vai kunga wa kaule ola la ko kama I kali ko unga le e kau promote a o ngei la vai menga oi o tupu ngal venga le wa ye le fa ola inga ile la ele o Jerusalem me foi la le ka ke pinge maka ko loa ma fa mo e mata tu kilo ia ile kio a fa mai I talanga menga le tusi ne fa mai a fa tu muina no o tau whamanaina o tau mai le mana o le nganga pa ia ko aku le kala I mua Jerusalem le ana ko va ai mene tupu Jerusalem le ngata o mo me va venga miracles wonders great things alo yai fo I male meo trials malagi is a tribulation o mo me popo ngale fo I o ile au so tangata le atua nisi nei o ampasa le malo o Ioane ia ma Petelu le ala mo ka mo fai nga ia la toa vavao mata ofi solo ia ma fa o matia ke loe o le mea nga le fai ngi sa kangi ngi un po nga fai mele makanga yo o mai o kako amen kai mi foli ngi o la ko kele Cristiano fasotia ono le lato tali tunga winga ya Yesu malona malo sa moa le atu no pele au ane ingau la muli mau au ane I fo I la muli mau e winga ya Yesu malona tala le leo le malo au ane I yalu fo ya inga la muli mau asia le anga ale a Yesu ele ai ni me kupu la langi ana le a Yesu le se feleu ya inga o me uma ele ai fo isia ni va venga e tupu I le nei la rolangi I te tonu a inga I te tonu maftanga I te tonu e kalesia pe ana le a Yesu sila na sa mo le mele wakupa ke longa fo isa e ui ma le na tausanga ma ele fu e ui le tausanga I lau tau mo fai mo li mau atu Yesu le ngato lo a inga o na ia wo o nisi fo I te tonu e kalesia ai pe wa amaka o nga faa si ungkua oe mfa pe kala ngoa so mai le ngo Yesu le li ile ka mai ka ile
me le kalango mo ngisi me ma mori mau mai ngisi me le ba ngai o fai poiponga ma maliu kele me ai ile oki ma le ai kalango so mai ngo Yesu me le kalango mai ai le ngo pale mia o New Zealand ma plus kenge o Amerika ai kalango so mai ai Yesu ke longa sa mo nga e ui mai e nga kausanga wa ingo sia o lo fia mala mo mau ya Yesu le fumu ko o le tausanga o le mea le ngai kasi ko anga pea e mo le mau Yesu la o le suafa mai Yesu e ingo sia i kako e fasio tia i tato e upuleanga ai tangata ia te tato me voi lea e siri lo kako mai o Yesu e au ngai mea uma ke lo o le maa ngai ai o ngi wha apopokonga o ngi ainga o se nuu ai o ngā kokong ma roto i a Yesu so se mea ke lo mafukanga ngi ke lo e ta moana tunu pe ia e wha fōringa ai le o i a Yesu me funga ke vai ke lo mafukanga alanga whea ngai ma whemisa ai ma fasi lesi ingo sia lesi o ngai le o i a Yesu ngā kako pese i kako pese voi Sunday school ya sola ai a Yesu se ai ai le ma se mo i ngā pese i te tonu ya te tato ai a Yesu se tama ya lai o ngā whalau soa tamai ngai voi le sa mo i wha mo i ngā pese i leo lea o yo kamaki pese lea o ngā sai pese ngā ai whai ane loko i o haungi kama i a Martina ai kai mi o le wha mo o Yesu le tātou ti tapua i ma tātou au nai sa moa o le Yesu e whaavavau o le atua moni tō tasi e le liu ke le fungi vai kai mi ia ke le wha peo whai aku wa le fui whai kako fui ngā lue ngā le atua ma le kale si o le mako ngā lue ai ma le ona ke le mea whai whaafengi kako mea inga ia pe voi le whaafengi ni whai wai o Yesu e le nyanga whengi ma Yesu e ka po ia ki ka po ile nganga ma le fa ma on te ka po me foi na le ka ko mo mau fa ma on Yesu ngia ku Yesu ka ko mo mau ma ia vai mai ka ngaka sole nga le ala mo ke mo mau winga le soifuanga o si tinale le soifuanga o si talavole le soifuanga o si tama talavole o si na talavole o ngai ki nga ka ma ia awange ia awange i whaoa e se si lau moni mau. Ma kua i e moni mau, kele o le whiongpa ia le atua. O lo iei tangata whapea. E o ai kaimi o whain kaharo o moni mau pea Yesu. Mai na i manmele i kako matua nga whamaya. Mai wa ami aku ia le vahenga rea ia Peteru hei. Aua ngi o mako koe whaalongo ako lu koe kalangoa mele ingoa nga. Ok. Aua, wa sa, i rea sora ngei. Sa o mako koe whaalongo aku. O e kore boni mau, i o boi whaalongo ia hinga whapenga iskai. Ei, agua koe ka o mai rau Yesu malau praise the Lord. Hallelujah. Loro ko praise the Lord mai amen mai maka o mai Yesu vai le o vai le so se me que o foi. Praise the Lord pe oi. In the name of Jesus. Hallelujah pe oi in the name of Jesus. Moni mau pe oi. Awa e oi. E fai upu ai la longi. O akula lunga. Ia o fikai ha ilole mai Yesu. Me voi la le. Ka ko ke lo lingi e fiafi. Sa moa le atunu pele. Le hei le fa pe akako mo mau ma vevo kako ngi am paso al malo le tu ali fe. O nga okay ana me au le sili ko nga ingo sia i tato. Ma Yesu e ino sia o to le la langi o no lona suafa. O no lona ingoa Yesu. E mo fa ya ko kisi ka pokalami. Ai no ka na ini ngor suafa lo ko wa inga pa ia ma fa ka ma fa inga lo ko wa inga fie yo ka ka fa longo ai kana nga. Sole se pe ali e ka kupu ri dinga forka male io e no ai kala ngolo le sofa le Yesu e pe le dua mi uga mai kipi ka pe a ko cheno la wali le foi la ko mo fai le lu la wali ia la foi ka lo sili la ko upu
le ngu le Jerusalem nga nga polen tu se dia ka mo fai nga ia ka ofil mere fai la ulia e fa ronga na kala tangata tasilea mea matango fie Samoa o le fa tu muina o ta ua le nga pa ia pe nga amaka mai tu si le fa mai a fio mai fo ia le nga pa ia ma fa mana ina o tola o so le fo fa mana ni tato ia fai e ka ko ma muri mau Jerusalem 𝚘𝚘𝚎𝗒 Samaria se o tu ingo la fa longo la o le tali e pe telu mai Ioane piona ia ile mai fai upule e taula ele ka ko vai a o tali atu pe telu mai Ioane u fa pe atu ia te ilato pe tonu luma le atua ona ma fa longo ia te outou ai ma te le fa longo ile atua ina fili ia outou oka se ba ngaia a ko e fa makala ia ka ko upu Samoa inga ia mala mai oi olea ko ke manga ko ke mau ke fa longo aku ia o ko pe ma ke fa longo ile ma ko atua le la me si ia fa masingo o ko other word le hei ma ko kia keep witnessing and spread the gospel of the kingdom and the King Jesus. O le winga ngal kala. Mai fa masingo ko ai fai per ka ko ngal winga. Ai. Pe foi lea. Ne ele nga se ka sanga ngal winga fa mul maua. Ile maro le tua mai Yesu Samoa le tu pe. Le ai o aso uma. Tau sanga uma. Zizel uma. Ai. O ko lo mai foi ka ia ia. Ele ko fai lo Samoa. You know, rua mal af ka sanga se vai kama. Misionga asi mare af ka sanga serve misionga tene ia a le wo ka fa la inga ngi mo fa ka kuspa ia le fa ka sanga serve ka ka ile se e longa o vala nga Yesu al wako o ma na va nga ruenga o fa ma na va ina o ile atua fa ko uma o ka ko mission i ko kongola o le nila langi lo tato so fua mo wola pe foi le sa mo na tunu pele ka ua yo ka ko fa longo ile tua rangi i kelo kami masawai leo mai na rangi e o ai se kami ka ki fa longo le ye le leo le tua e ka ko ke moni mau i pelo na finangalo Samoa ia pau pe ku mau lo moni mau o ko suia ai alu e pe nga wa o ia le mafua Jesus is the reason of everything me voy ka ko kilo e fa mai me betelu e sini lo mako fa longo aku ia o ko pe sini lo mako fa longo le tua fa ftai le li awaro ia ile le nganga pa ia e fa mana ina i tato malava vole o ki fe ko mo ma e o vo ilo ke le vo lo ku nga ka o lo ku ka lo solo ia Yesu fa me wo umi ke ko ala unga ku sublima me unge wo umi ai akalango ila ka pima net pol ko ki kolukula o kalango ya kalango ai foi fusuanga po ai champing kalango aku le banga iola you know fa fianga le ngu ro ya le kaimi le me Yesu ya ka ko moni mau ya banga ia nim ka piong va kusamo ele ko pela wanga ya ka ko me vai pe ko pe asa ya uma ku singa lu ya fa ya uma va ni ka sanga o di manga i ka upu omo ai mo me ka ko se me nga o ko ya au waro ka ko langa au nei le tua ya ka ko ko ki manga o su me scripta fo le ka kier ke le mo fa winga nga ya kala mo ai ya le me siola yo me ka wanga ni fi ai Yeli tu ne tu la yafi mo le tele nga fa malo mo nga fa ftai ati o to sa mo fa yo na mafuta mai tatu kalami malo non sa I malo fo mo fa bono inga lo time a wala tatu mafuta nga ne tu la yafi mata ngo fir fa so le sunga le ona bo so fa venga nga past sua a te mana fa manatu ya te o le yafi nei me foi mafuta tu le tu fa mai awane I fa vai
Pe au fo i te fefe tau watu le suafa Iesu Keriso. Amen. Amen. Hallelujah. Wa le tali i le verse lea luaspulu, whamai. A wapela tau te musu mātou te tala noa le ingoa lea, pe makoe kala ngoa le suafa lea. A wamela ia tala pauloma, tala a pe te umu ia mai. A wā mate le mawhai, ona le tau tala i mea ua wa aia mawhanonga. I le mawhaina le ma le tala noa ai. I le mawhaina ma le mori mauai. Ono mea na ma wa aia. O mea na ma whaalongo ai na ma wa aia. Nā tau te loa foi o tangata po le ali i le ma te whaasoa tua i lona suapo leo Iesu Keriso. Nā anko wa aia nga maku whiwhiwa. Maku whai wa venga whakasi. Hallelujah. Amen. La se va venga o Iesu Keriso na whai ate. La se va venga na whai le atua i lo mula. Lau folau. Lau savaringa. Hallelujah. O whesida atu se tangata i ate o se miracle. Someone asks you a powerful miracle, powerful change, powerful movement in your life. Did you ashamed to share the name of Jesus Christ? Did you have fear to share? Nga kupu ya te oise langona fefe e te whai loa na tangata po le nausua tangata ke loa o Iesu Keriso. O Iesu Keriso o whamanguia mea kia. O le tuan whamanuia mako ainga. Basta, o le tuan suia o I was there. Hallelujah, se wale maa nei o le nā mori mau. Mori mau ia Iesu Keriso, i ngā ruenga le leina whai e toi. O te tautino atu sa mua po le ale taua. Na te ui e le taimi nei o le ale fo launga nei wha ui o ele atu. E whai alawa Iesu Keriso le wā venga. O se mai, pero whai atu le wai so se mwai. Na se mai wo leva na e amoina. Se mai. O se mata upu te tono lo loto e te fi whaasoa i se tangata. O leva na e fi whaasoa. Ya ere most time te whaasoa. Pena wa tatala lo Iesu Keriso le whai tutu apo le avanoa. A waila le lalo lo whaasoa. Le kilia lo mai. Waila i le malo longa, wha manuianga e te mau aisia, ono le morea. E lo suafa e lea wha penao na suia ai le lalo lang. E wai ni tono ata wa, tene na whao ngā le suafa e, oh Jesus. Oh Jesus Christ. Hallelujah. O whaalongo e le whao ngā ino lalo langi o le suafa e tatori pao. Pe ua whaima se ngangana ula. Whai ma se ngangana funga le tupurose mea o na ofola ia o tau le suafa le taturi. O le suafa e tau na tatou whaapiripile ai. O le suafa e tau na tatou vivi ai. Aisia, o na tatou ana le malo lang. O le whai totoa le mo tatou i le ola i whaavang. O le suafa fo i le maua le wha malo longa. Nena tatou wha longa wasi. E le aisi si suafa. E sili atu. Is the name. Ana le me te le fi e te tala mua suafa. Mana i fo le wha asoa le sunga le whawhenga i ngā tatou tala noa ni si suafa. O, kala mai. Pa ia maturu malu. Kala mai. Hallelujah. Nā ue e sila fia Samoa. Hallelujah. Pale o le taimi ia e te amata ona e tala noa le suafa le. Pe ono whai atu Samoa le mori mau. Amata rona e vaai le suinga o le tangata. Amata rona e vaai le true character o le tangata. Te awa me e, pe mai e, pe mua. Pe o le alanga o tangata le vaitaimi o noa. Hallelujah. Hiu stoi no noa, le va. Pe whaitaimi te alanga o Iesu Keriso. Lo whaoritanga, vailo wa wanua i misi. Hallelujah, tātou amu whaatasi tātou. E tangata whai a te oe. Aure whamalosi ma whautuanga mo oe Samoa, au e te popore ai. Whai pera ngā ruenga, keep speaking Jesus. Tu ana pe tau le suafa lea ma whaasoa, au ane e whewhi. Ono ngā ruenga la le kau kupui. Le oso mai le i laula. Kau whai kakao la le suafa lea. Kau whai a ki oe, nau marau kainga.
Pastor, you're wasting your time. Anga evacuation ngo siskanga ka wale bang kumulo ikalesia. Anga bako le bang fika ngo sia ki anga suilo subject nga wale bang kelling your comments. Le bang kelling ya ka ko. Munga ratana ba ta por kalami. Ito ititia ita to mafuta ta por kalami. I mea por kalami fa de nganga. Ava aine I fa fita ulo tupu. Right time in your so fuanga per mele tu por fainga malo sambo. Kelle yo tato ro pa pena na mafuta tuai. But let me tell you. Kelle foi ka ko kiusian. Oh. O upu. Hallelujah. Amen. O upu lafo. O talama. You know, o fa malo ser tato por kalame ri fa msino pe, you know, e la valo aya te tau natulanga pa te fa malosi ate o Samoa wa ai le swafa le vailo character vailo fa ortanga vailo wolanga fa le nganga o upu na wa e fa lele tele stata o tata lo lotu tata o te masanga but when I see the comments so sad, you know, but it down na tatu mana tu natu matatu lo or the plan or the feeling. That is the devil's plan. E sau whaati ngai a te oi. E tami mai mea ia wha malo. E tami lo mai posti e lunga social media. Whaati ngai a te oi. O ngai kaone e whaisau comments ko ngai upu makau. Kia. Hallelujah. Aya, wha malo se tatu po karame. Jesus is the reason. A whai wa e wha aulaina. Ma wa e maua leo langa wha leanganga. O maua lo mafutanga maleri. Wa ai lo mafutanga maletu. Inge mai mau. Amen. Vai lo mafutanga lo olanga na suia ala tu le li la langi tau fa leanga oi vai hei na name of Jesus te talo pe mo statu malo sa mo ia mau pe Filemoni o pe lo to tato talo I le atua pe nana tali le atua I tato malo fua ila I Filemoni mei o tatou va I renga toko sa mo o ni atu o tatou o mau me tu por langa. You know, we keep praying and I le malo Lord feeling. Sa wo feeling le tam foi le petit oi. Sa o tam foi fa vai o fa hey. You're wasting your time whatever na I mai te to malo lo. Vai upuna feeling le tu kom foi fa le anga oi. Whatever nga so nga venga le ko mo yo vai no. Are you praying to the right God? O puna le feeling na tam foi e fa le anga oi le petit oi. Ai fa metala yo nem pete fa fe na mari mo mau. O ma va ai o ma fa longo na titi loi le va venga na fai o ai o winu. Ona o to va ai le va venga. Le ma to fa so to fo I tato por kada menefia. Le o ma to ro fo le so ma lie ma le le o va venga le tu na fai to na ma to ai. So why not share the word of God? Why not speak about Jesus? Because I know na fire for Yesu Kristo le va venga mo lau sa bolinga. Ara me te le fa so di se so. Amen. Amen. Mana ia ta por kalami. Mo le tole nga fo tai mo e fa no mafuta ma. Yeah. O ta to por kalami la va se va enga to no lo ayo lo to mfina ngalo pa uere upole tua. Yo o vi inga la vai fo ta to tomala. O le upu mo tato malava e le fa pe o le upu mo to e le mo ma mo fo I masunga le wa le ai I lo malo lo fo le fili ma u fo I sa va li ma le au ma ne fiafi ai va pe na tu ma pe no tano mo si o tato wa tu pe lo sa mo amen I ni kula le fiafi wa tu la mo mo le na sunga aftai e se ka u o me le nga so ngi ya fini ono le awoni o tato manatu o ka ko I le li Yesu on ka ko le ui le ni fafitau pe le a fia ko ka ko ni fit ni lui tau mangi ya fia ngol ni lo lang o fa lo le tala le ko mai ya le wa ka un le mo se me mo ai ka fia ai le soifua o ngo pe te lu mo yo ne le no ya o le na fa mai ya si li ya wa ku na ku ya la uri ya ko yo e o ia sia langa fa penga e manu ma roa ka ko o Yesu le ale ma ro si mai o le fili na fainga o na au I no fa mai fa pa ia le tua ta do te o tau matangata
Awa ni sili mo fai pule ole lelo langi. Me foi lea ia kalo i le nganga pa ia so soni mai. Te ina i tātou whaatumuina i tātou. You know, ma nei ele sau noanga se tasi au na le tu foi fontanga foi foi tia mato foi maftanga sa ia au na le tu fatua. O mo e kalesia. Po ka ngaka o le atua, po o ila tau o ta ua o ta ngata o le atua. E leo ka kou ni superman man superwoman. O ka kou o au na le atua. We are the servants of God. E wera lea. So se au na, e yeilo na whaalango la ngona. E yeile mea, o sau aile maro si anga lo na whaalango la ngona o io la au na. Tātou wharango lango i la tua ia Yesua. Ro ia ile mana i lona suafa. O na nganga pa ia lea o mai mo i tātou. E tātou te whaia ma ngālu lue ai. E leiso ka kou marosi. E ka kou ke whiu e whailu ka kou mana. E alu ai unga ka kou whaia inga. Ma ka kou koe soro muli ai. Ai a tātou wharango lango le mana o le nganga o le li i whesoso ni mai. Ma whaamaro si au mai a te tātou e sola i le fili. E whai lea, ngiwa yaso, man ngifo i tu pō Samoa, e le kankangi aku al pumate le tātou CKA e au kilani nei. Whaamaro si. Meo e maa pasa e aua nei a sola lau muli mau pe ngaura muli mau i winga i a Yesu malona maro. Leo ko kiki e fio mai. O Yesu lava i anga saungoa. E leo se kala po kala mingei po se tala se profeta po se tala se apostolo po se faiaonga o Yesu fa mai kama ia kama loa ia ngelu ia va ia ku ao fa penga si tia Yesu le langi fa mai la kalila ia la me ko kilo kuai fa penga lo to ia fa penga fo ne to e fio mai o ia le ala ka ku va ia to il fa maoni o le tu le o ka ko ia i vai taimine nei. El taimi lava il whanau mai Jesus e o ma di taimi le nei. Tātou tiro atu, ma whaatali atu rona to e fio mai. Ia, o lo whapena o na tātou o na pe ia te ia. Ma le lotu tele, ma le wha maoni i o na luma. Ma nei a ia whamai atu, sire ka whai kau e whamai a. E siri le maa whaalongo i le atua, i lo le mātou whaalongo atu tangata. Ia mo whai a. O ka ko le tātou, o source of everything. O le atua o le tātou. O Yesu, le ane la suri whamai a. O ia o le vine, moni, ta maanga lue vine, ia o tātou o lala. A ka ko pi la le vine. Ia e whape nā o le soso ani maanga le lei mai le atua. I mea umalawa ka ko ki whaia. Whaalote le ina o le lewa yaso. Ni whaasuru pēr lau ngoli mau le li. O ngi ye ko nga mo ma foi le kele lo me le kanga ma kele me ai ka ma ainga le ainga ya nga lo foi mo ma ya o finka mangi fo pu nga u ya ya fo ka ko mo ma foi de o ka ko ya le po ho ma sangi nga pi tala ulai nis tala suai you know put on no put still praise the Lord ia e mori mau pea Yesu ia pe me ai pe kalo pe alaisa pe flau maka po le lava ia ka ko mori mau pea Yesu awangi ia te tātou me foi le lea se ilonga wa ai ak foi wa kele mai me ai o ka fi foi le li ai kele mai fa fita uri o le fi foi le li ai ka ko wa tu mau pea ka ko am pasol malo le li kelo melo la pasa. Il est pour les chemins. Il est pour les nimia ai o ni kupe o le ferwai. No foi le ngula yai. Esa because the nation, that kingdom where the ambassadors will living, it will do everything. They will supply everything for the ambassadors. So fa pega foi la ko. Lango Yesu na fetalaya o ia na tele tu ina tatou. Na tele tu ina tātou pea leave us e lua sulfai tu lalo ia pe Yesu ia te tātou. Praise the Lord. Before na lea.
e fuinga ia o nga voi pe ka twist ai lo fa ma lo fa to tua ma lo na ma lo mau ni ia fa pas fa ngal le ngal melo le poco melo le study fa mai ia l'apostolo Paulo l'apostolo pe le kingo pe fa mai pe ai la kol ko inga fa mai Paulo vai o le poco fa fete era ngo isi fa penga e overall fa kauma so spai e se an kala pe ia nga o ia pe ia le tua o ia fu se spai ma ka fi feki ale fa ko a mo nga fi tikeri o nga fi kala ko nga fi hode dia ka ko tikeri le ko anga fa kau so te talo le li so ni mai ina ia nano le nganga pa ia o le tua e maua i tātou le mana tātou te mori maua i su maro na maro yo ka maro le ufasi leva kau sanga o ma tenu tau sanga fasu tau sanga e nga ka o le matua ka maro a wale mga ma e ke lo e fasu tau sanga o se ngu mena sili le markaua fasu furu o le numera e whapenao na ta pena sai di iri va ai o se numera a toa o no ho mai ai le o famnianga ho mai ai le manu si anga fast food was as foi o na pongi le di faola ia ofta ia o ia ma fa so songa ma tof fonga ia sa mo mau ma manu malo o ia mai me foi le samo ia mau perto vai ia sulu per la mo mau o le passa le malo le so se mete ia e o sia ka awangi e va pere fai kala a venga fai a Yesu o le tupu na fai a oe mau i o ina ka wana le fai e si kala vai fa penga ni na lang e mi sia ka ku sa mo o le ka mui mo ka le lo ka ngaka po le mele anga fai fai mele le o mui fai mele anga mui ai e fai per me lei mori mau pe Yesu ma faso sulu per le mala ina ia ola seanga ia mau ke ele lofa ina ia tato war lofa ko inisi kanga ka lofa penal mala mia le lofa Yesu ia ma ia mau e kanga ka fi mau le ola la ngo Yesu na lofa mai fo mai na ola ia fa pena fo na ta ona tu se tasi ina ia ola senanga ono Yesu Kristo te vole samo ia le ayo koe o tunga afanga ka kala me ni fia Jesus is the reason for my day tu vo ide tu tato tu sia sidi al ka ko falongo ile tua ma ia le fut ka ko falongo ia Yesu haleluya ino lango isi kai mi ko falongo ma ngai yo kala e pe ko fa se isi kala pe ia falongo pe ia falongo ngai fale nga mai aku sa orkar ko aku itu sih le vele sa mo e ma kia luft le ya to no le fu yaso le fai wingo ne yaso ia fongia le tua fa ta ma ngai na wo pa anga ma la to ma futa mai ia ma to tia lo fa tu ia to o kia lo fo i ka ko missionary sa ta to ma futa le la fo i yaso ia foi malangatu i ainga o lu ma fanga i America Samoa ia lo fatu missionary ia Christmas pai ia fa pena foi ia to ino ainga ia pila ia ma lo falo ia ma ainga toa ia e ne fiafi atu le te dato peno ia mo fa uno dato kan e Samoa ia ta ia tu Samoa de ata si malta tu po kala me ma on sai fo Cer tonu e tere lava lau pisi malo tutonga. Ai o vava no ina lava lau taimi i leo na mau. Ai mo le upore. Ai mo Yesu Kristo. So fa Yesu Kristo. O vava no ina i lau taimi a cer tonu. Sa manuia lo fa fonga ne tuna le fefi au no la talata po si u o tatu po karam. Na no toi pa ia tu po sa no ngal sunga fa fenga ngal ni. Ele fa longo i le atua fa bela is fa malo si mo oe fa longo pe oe i le bala o le atua po le plan o mon fa tati le atua
Po le ala wale tau mawhai o lisi tangata e tau sui le plan, pe o tau sui fo i lau sāwari. Ia tū mau pea lau wha tua, ma tū mau pea oe i le leo ale tātou ta māsiri. Aleluia, ona pēra sau nor sunga le whawhenga inga la matanga le tātou pokani. Wa tere leo, there is so many voices. Aleluia, pa awane ngalo ia e te tātou. Oro iai fo i male leo le li laula. Olo ui matangata. Mwhao ngā ina le swapa le tātou li whaola. Amene. Peo le whamarosi atu fo le tausanga wa mawai le tātou tusi le tala ia matai. Stand firmly. Tutu mau. Ona isia. Ona lana rapatai mai lawa tātou le tātou li whaola. E tai me tu mai perfecta pe pelo. Mama, o tau mai lau ingoa. Aleluia. Wa, o ofu mai ofu le mamoe a o luto fi ai. Aleluia. Ia manino lo wa ai te tala o talinga whaaleanganga, o lo whaalongo whaaleanganga, o lo wa ai whaaleanganga, o lo sirisira whaaleanganga. Ia, e whaaleanganga, a taite inai o ele atua, i lau sāwaringa. Lau sāwaringa, lau whaui o ele atua le netain. Ia whamuria le atua lau sāwaringa. Could be any journey, whatever journey that God is putting you through, trials. Yeah, me manatua. O la fo i sāwaringa tātou te uia. E iai la wale ali e laulang. Tā mu whai whaavai vai oe. Tā mu whai le peti oe. Tā mu whai e whaatosina oe. Tā mu whai e toso mai oe tua. Aia, ia e tū mau, ma vere e soafu e tātou li whauru i suke miso. Whai mau manu si anga. Whai mau manu si anga ia te oe. Whai mau whaavai. Whaavai mau sali. Ia whapena on whaavai ni rau mawhitanga. Tono ainga e karesia. Onu. Mai se tono ngā ruenga o aonga. So o se mea. Tau mu whai whaasuru atu ni mana manamu. Ni malo lea le tātou ta mao le langi. Ni malo le mana manamu. Tau tau watu le whiawara na malo. Na whaasu atu le suapo i suke biso. Ni whapena o na lawi e ina se tasi o ngā. Ai whaftai tere lawa sa moro mafuta mai. Te rola tu atu po i peni lo wha lunga le tātou pukarame. Tai, e sunga le. Te peno i oe. Ia, ai whaatalo whaatu, no whaanga, fo i sunga i whaiaonga, ia ulale, whaitoa, ia, male, ai ngā rii, whaitaile mafuta mai, fo ia mai lanta semu, tai lava le mafuta mai vai pouli, ano whae, ia, ole toina, alda, la tino mafulu, whapena na mafuta mai Samoa, ia, toina, lo whapena o la, ia fui fofuanga whaare kalisia, ia male fo i whatua ia leia, lo mafuta mai, whaftaile mafuta mai, au le ngalo ia oe tātou pukalame malaia na, ia so la whengainga ia peria, aumu ia whaftaile mafuta mai, ni fiafi, ia e to sivi to le foa, tani timu, whaftaile lava le mafuta mai lau sunga, ia male ai ngari, ia mai la tau le to whine ianga lei, ngā lofa, whaftaile mafuta mai, 𝚟𝚒𝚍𝚎 ia, ma lo lava le mafuta mai, Victoria Sakaria, ia mai Amerika Samoa, whaftaile mafuta mai, i le fiafi ia, whatua fo ia Sara Pereta, whaftaile talo mai whatua, i tātou pukalami foi, ia, au ona fo le atua mai le Gospel of Grace, Evangelism, i lo whapenana mafuta mai tātou mafutanga, ia, si au pele whapele, tu Matamua, whaftaile mafuta mai hani, ia, ma to fine foi, i whatua foi, whawhengainga malo, whalole, suitoloa, mafuta mai Australia, ia, ma au whengaruenga foi mai Australia, ia, tātou, ia foi le tātou, tonu foi mai ngai sini Australia, so foi whawhengainga, ia portaitai foi o le tātou ngaruenga mai Australia, so ngai ate tia a pessoal foti, ia ma whatua ia Sao Evelyn, ia ma foi ate tia, so nia, e ngata foi lea, ia ma whatua, ia ma la uso mai Australia, ia CKA Ministry lo whapena le mafuta mai, ia ma la CKA Ministry le laulangi atoa, o e lavo la pasa al maro le li, ia whapena ona, whaia mea uma, whaia vi ia ile, tua ia lo whaanga, Hallelujah, ia. Hatai atu sunga le whawhengainga para tātou taitai o CKA ni o kirang.
New Zealand. Mo laulauina o tau sua faafai le laulauina Ioe. o tau sua. Mawe kele alu screen. O va pena na sila fia le tolo faamanoina lo taimi. E ke ko mengi mai ai, mai mua mai, faafonga mai ai, mafuta mai ai le tatou kalame. O au sina pa io a inga mai se so se pata pa i taulanga whai ona mafuta mai au na topi le atua. O tu matangi o lo whai ona mafuta mai le tatou kalame nea fia. O sila fia le atua. Lau taimi. O papena na whaaboloaina au are tatou kalame. Tau ina whaamanuia le atua. Na te o tau sa mua le atu upele. Fuafuanga ma whai bolo filima ro toi mo nei vai aso. Ia ale upuna le atua. Tau ina whai ai le tatou vai aso. Fai malosi e tatou vai aso. Jesus is the reason. Amen. Ma tu mau ma fa fonga pe oe. Ma fa longo pe i le si fonga fe tala mai. Ale atua e taita ina i tatou so ua me se tatou wola. I le nei fo longo lo tatou wola vai. Ia na sa mo le atu no pele mo le atu maro fa anga ma. Ya to malavo wo ma ainga me se ia pa anga ma sani o tatou mafutanga. Fa ia mafuta mai. Ia toi turi tau mai fo e tatu po kalame i vai aso a sau pe au ni le ona ma le malosi. Te ina le tau so ua mese se mata wola le tatu to pa ausilio lang. Fo i la ia le veinga ia te ia. La fo se upu o le tau tamali i to whaafonga ang. Pare le tua tau pina ngalo. Na fo i o le ai kupito. Ia pa penal whaangalo ai fo i se mase. I le tatu po kalame ni tula le fiafia la ngang whaalualo wala o tau tatu tamali. Tai. Pau ina tatou ko kalame. Tai foi to fine ana tungia. I ala mafuta mai, fai no tatou kalame, fatu ana. Na foi ala ngali ne fiafi. Ai matele fai wina tatou po kalame sa moa. Ia o soani ma fai lo mai le nganga le li. E inisio le tatou ainga. O tau sai ni ngaluenga. Talo ni fiafi saunia ele atua e awala e foi inisio ainga ro fa pena na iai ia ila tolo fa toto dia i tonu ainga lo mai tino fa lo mai ele na nganga le po pa yantu le atua le fa malo longa ia to fe lavo ainga lo fa pena na mo mai ai ia le ni foi fa malo si mo le nei ya la ata ina atu lunga tatou Global Kingdom TV ia o fa mai le nganga le li o pa yatu le atua la na whabalo longa ia te utu. Take with faith. Le upo le atua o abatu mo tatou whaatua tua me whamoe moe o whaia le atua le fiafi. Hallelujah. Talo mai, talo atu foi. La tatou talo. Mātou ta mai lai. Whaftai o umaranga luenga tangata. Tina atu lo nganga pa ia. Suoto sina umalawa i mātou. O mātou whalongo longo i lau. Whaftaita mai o e lava e ou le viinga, le mana ma le mamalu. Whaftai lau upu, o mātou langona le ne e fiafi o lau upu e le foifu. A wao iai le mana i lau upu, lo i suafa Yesu. Whaftai i lantou e saunia ngaluenga i le lava Yesu. Whaftai i lantou e whamalo lore nei po. Ono lo suafa Yesu. O mātou tau ina atu lo watunu. O waro le fina ngalo. Ina ia maua uma e mātou. Manuia mai ate o Yesu. Whamanuia i oro te talo mai na iau au auna. O lātou whatua, o lātou ai. O woma paanga, mātu numa mau. O lo te talo mai pea le atua. Ole nei ministry na ia o atu tala lei e maro Yesu. Mau fo ni lava yaso le tua to fa po ina ai ma so so ani le tua lo nganga ia mato. Ie fo ia le vinga ia tu. Ie la o ona ia Pastor Mike tua ia Sarah le tua ma no fo le ministry le Global Kingdom TV ia ina atu lungo le ea ia sala laula upu i so se turu ingo le la. Whamanui atu fo i le atua i taitai malava o ministry taitasi. O ngā luenga ma to ngā la aua oe le atua. O lo whapenana ngā lue aina i au auna mana i o lātu whatua. O au auna o lo whapenana. Au auna ma le nganga whatua tua i a te oe ina i a tere ni a nganga e.
Ni liu watu I lo malo. Ia pia lau whao. Te mai tu ina atu I babu. Nā ni au na whalangolango atu I le mano lau whio. I le teita ina le atu au ministry I lea so tofi ma lea so tofi. Ta mai whamanuia I ministry lo whapena ona. Toa I mai le atua le tatu Global Kingdom TV I le aso ma le aso I le taimi. Au wale whalau te le ina o lo mano. Vi ia oe ta mai whawawau. Tu mo pere whatau whai. Mātou te mati. O Yesu le le. Amen. Amen. Ia le vai aso. Samoa. Have a good weekend. Amen. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your
Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝗚 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.